Ne o tātou whero i foi, i au si mai alau whaafonga. E leo mautino i wha maunga i Samoa i le teimi nei. Pe to fia nisi na so i fua ma whana nau mai le vao le tausanga e awhiv se lau lua wha, ma le tausanga awhiv se lau whaiva. I la tau ia e ngā waa le tūlanga tangata no upo le Citizen New Zealand. Ina ua pasia le Parliament New Zealand le asalulu o le vaya so nei le whaitaunga lona tolu, ma le whaitaunga muni muni fo i lea. O le tūla fono tau whaofi po o se piri na tu inatu, e le whaipule o le vanga whaupufai o le Green Party, le fionga i a te nautu yono. O le tūla fono tau whaofi na toi whina wina aire whaafoi, o le tangata nu New Zealand o tangata Samoa, i la tau na soifua mai le vao le awhiv se lau lua wha, ma le awhiv se lau whaiva lea na ave sea, i se tūla fono o le Parliament lava o Aotearoa, i le teimio pule ngā maro le li pāle mio se Robert Muldoon, i le tausanga e awhiv se lau vadulua. O whalia se li poti mai le leitio New Zealand, a whai ae sai nia le kovana sida o New Zealand le asunga fua, o le vai o sa fau lea tūla fono ma amatai loa na wha mamanu, o le ata tala i loa le avano i tangata Samoa, i lato umana soifua mai tausanga e peo na wha i loa atu, e talo sanga ai o lato tangata anu po o Citizen New Zealand. Wa nao i lato lava ia e ngawaa, ai o lato whanau e le o au fiai, ma ua whaali ai le li poti e le i tio whaavau malo, o le tasi leo la sanga o le a fina wai i lato, na taula mua le fina wina o le toe whaafoi, o le Citizen New Zealand o tato tangata e ngawaa. Ma ua whaali ai e le fionga anai a wha anai le le tio New Zealand, se isi leo ana tau mawhainga, whaatasia i manisi o lo langolongoina lea finaunga. O le silau ono se furu o le pasese na wha mao ni a vanoa e malanga mai i e pia mai Amerika Samoa. I le malanga le Lady Samoa wha mai pangopango i le wha ingo le vai aso na tenei. E na le toa se lau le pasese na wha tanga i le vai ingo le puipuinga. O le saunga le mua le ngatai whale o le malo o Amerika Samoa, po le US Coast Guard, o na malanga mai ai le Lady Samoa wha. Na mafua le tūlanga e peo na li patia le tala nei news i Amerika Samoa, ona oni wha le tonu na maua le Coast Guard, i wha whaola le Lady Samoa wha lea e wha pea, e le ola le afi o le isi wha whaola po le lifeboat. Na maua le wha le tonu le siaki masani le vaenga o le puipuinga o le saunga le mu, o le ngatai whale o le territory. O le wha le tonu na mafua ai o na tuai o na tuua e le Lady Samoa wha, pango mo lana malanga toe fo i mai. Le ana fito atau nu i le wafu i matau tu i pia, i le taiao le aso sanat, nei. O le ua unanga whala aptonga tu maoti o le to manga mo e popua ngā tia. Na suru i eise tau ne lea mo se fesoa swani, o no le mamafo le tongi sala le pulenga o le lato no. Na whaasala lea tau ne lea le selau au matua ma le tasi lea whita la, peitai, na te lenga whatia. E leo whailo ine le Palestine o le to manga i se li ponti le newspaper Samoa Observer, pe ai se ana whaasala i lea tamatane le pulenga matai o le lato no. Ai o le whauntuanga le Palestine le whaletua i a siri niu Lina Jang, e te tau le nuu ana wha ngā nisi a wala e whaatino ai le tongi sala, e peo le ngalua i se whaatoanga se whaife au, po se isi ngā luenga e whesoa swani ai, i se a inga lima vai o le nuu, ai le o le whaio whaasalanga ma mawhatu, e le mawhaio na whaatino pe a fua i le lima vai o se tangata, e a fia i se tongi sala. Wa wawena maua e whanau o le tātu o tunu o lo i le vainga le no whanga o le Campus of Hope al whalaptonga, o le to manga mo e popua ngā tia mea lo for kirisimasi, ma se tā whaunga fia le no whanga le Rainbow Park, o na o le hanga le leo le pulenga o lea no whanga. Wa whailo ai le to manga i se pepa o whaasalaunga, o se awanoa siri lea mo na i whanau sawa ina, i la tau o lo tausia le no whanga o le Campus of Hope i tuana i mato, o na ua maua le awanoa e anga i atuai, e wha fia o lato loto, ma wha o ngā mea ta alo ese le Rainbow Park. O mamoli ai wha fitai le Palestine me leo whai ngā ruenga o le tō manga mo e popua ngā tia, i le pulenga o lea no fuanga, i le anga le lei le mea alofa mo whanau sawa aina, o le amana tua i pere kirisimasi o le neitau sanga. O le wha au penga ina o sui o komiti o whono wha vai o i tu malo palo te limas futasi o le tunuu, i to mai e whaatino ai alato ngā ruenga le whaatino ina leo ati nae,
o le poloketi tasi le miliona tā la mo le manuia o tangata o lato i tūmalo. O se tūlanga tā ua tele ua le a tau si ai mata iala, o pūlenga le lei le wha mau mawina o wha mtalanga, i le wha ngai no tupe o le poloketi. Ai o le sauni a foi o li poti e wha ino ai wha mtalanga uma, o le wha ngai no se leni o le miliona. O i tūmalo palonto le vai maunga tasi ma le vai maunga lua na a wai sui, o lato komiti fono wha vai, i se a o onga le vai aso nei na wha tau tia lea, e le wha malu o wha laptonga tū maoti le tunu u le sanko. O le autu e pe o na whaido ai se pepo wha mtalanga, e tā ua le awa o ina o sui o komiti o fono wha vai, o wa o lato e ngafa ma le wha tino ino ngā luenga o le ati nae, o i tūmalo te tasi e tau wala mai, i le polo keti tasi le miliona tā la. O le mai au le whainga palo talo na lua po le runoff election, a le Territorio America Samoa i le asolula le vai aso nei, teimi dei New Zealand ma Samoa, ai o le asolua lea sifuru iwa November i America Samoa. Na mori mauina ai le tuu au whainga o palota, le furisia o le 5% o tangata palota o le territory, e whaia se suinga i ta i o lana whainga malo, mo le tofi ko vana ma le lutena ko vana. O sui te uvae to lua, le fionga pula li ini ko lau pula, ma pulu ai junior, na tūlanga mua palota na o la maua, e 5 afe valu se lau fast furuono, po le 5 furuiva tesi ma le valu basene. Ai o sui te uvae lo tūla inei le tofi ko vana ma le lutena ko vana, le fionga le manu peleti maunga, ma la apui tala uwenga ele a salo ale, e tolu afe iwa se lau 2.5 palota na o la maua, tu sa leo le fast furu tesi ma le 2%. E iwa se lau fitus futasi, le au whaingo tangata palota na whaia lea whiriwhiringa. Wa whainoi li poti mai le territory, o le whai unga watau nu i ai, o se whai unga e le i aloa ia pe unofficial. A efto aloa ia pe a maea aso e fitu. O tala nao le nei aso, E si lia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talo whawaucha mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēla pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Lau toi paponga le malo si o tātou tonu lau ina te muli o tātou tala mai si o tātou tonu o tātou au tanga vai a tipi au tanga vai a le alofa maranga le tapa au le langi i loto soi fua maria i le aso a tai au e toi paponga o tala mai si o tātou tonu o i Samoa. Sta venga tala le tau o loto maru mera pa mawina i au kilani sruiva le maurungo lo i aile mawhanapana i au kilani sulu alon manu le po au au sulu line le manu se au au ni smainga au kinani e le so o le mo tai au bingo po na tau ele mai sulu la matanga pia pe mai tu mo po le au au ni smainga au kinani sulu ba mo pan pan o le asparo le mo manu le pia peaceful mai fa ma vai atu la stona po ti munga au au sulu ba le bela pa mo vina la stona i mo manu po sul mai tolu bingo po na tau ele mai la sa pauti munga a wa le bau yer ta tu wo maru ta pa los pulu per pa mo ina sa ya mo maru le fia pis pulu ma fa pa tar ba si o ta tu no i Samoa ne ba ngana fia fi pa ba ma ta tu pa wa ale radio Samoa su lima i va tolu a mo o lo tu mau pe ale pa le tonu le tau si o ta tu no pa fo ti mo le wila pauti munga lo a wa fo yo le per pa mo na mai Samoa lo su ri pa mo rungo lo ai malona manu le afiafi luas lima mana tua pesa more tunu e pele io to fin ngano mo tanto lonto le tatalo ya soma lo talo mai po na to mo tanto o tanto nga ia tu ile fai un ne to sanga
Babe atu ia pinopo lo pa uti munga le mafalo awa mai lava i le pito ilunga se e pa i mai kai waka o mai si vandeo mai awa pani ia lau sulu lai o mai awa lau papa alo awa pa unai ti munga. O se vainga mre nao wai kanto roto roa taupo Taranaki manu tu ia lo pa manu i o e lau pa usi ti mure taimi nei o se vainga mre na i pay plenty pa Taranaki country kespon mau spela lau mua Wellingtone. Ya, mai amiria pa moana o le pa uti mungo lo o lo alu lama na to sa malinga mano le fa man losi o se vai ngona wa rubber palms the north navy mai sin ta ranga mani sipainga no tu oi ia se pa ia lama pito lalo clay state mo no tu oi pito lalo sa ale o lo fa manu pa uti mungo le mapolo awa poi ai fa mai te tu manu wa manu le sa la via ita to ale manu o sto va ingana tana tau bang si tato tunu i Samoa ya o lo o ale tonu tau ya pa tai ele o lapta ia po ni tangi malosi o ni fa o ni mafui e ni lolonga ya pa tai le tua ya mana tua pe Samoa i lau tano ole tai velo to mai su lo mi dulce ma le apa o te ale tu lai fitu tau tua fa o si ponga Samoa su lima i va todo wa mo se va proclame ele tautua mulu po ia talenga ia siama tu i pea ne po i baenga le fiafi onle a satofi luoso tase novema lua o lua pa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ia moe le ufu, toa le pai. Whapele tala o le ia lea o le funga usi, e mawhai o na fesuisui ia e lona lanu pe a iloa matu, ua la lata atu sona fili. O le suinga la o le lanu o le funga usi e tā ua lea o le ufu. O lona winga o la e moe lava le funga ia a ua leilo atu e lona fili o na ua suia lona lanu ma ua lanu whaatasi. Ma leone ia po le amu foi o lo ta oto ai. Salo le vaenga le ta ua le whaperitani o le camouflage. O le pai, o le isi lei tu ai ngā paa, e fai maalie lana ngai oi, ai fai ngā tele i lona fili o na pue. O lona winga o anga nei fo i mea ola o le sami, e whaafolinga e le ngai oi a, e toa lava o la ua o langa. Ai maise i teimi o le vivesi, ia po le teimi fo i, wa atu o la fili i a la ua. Ua mai tawina lava le tanto e kalesia ma le tanto mafutanga. E so ona fela wa ia upu malangona e le tala whianga ia o le nei lava e tilo ma mai tawatu. Whauntu antu e le lei o na moe pea le ufu ma toa le pai le tanto e kalesia. Ia ma se itu ia le whai te tala fela ula wai o utau tina ma le vivesi o mea. Manuia lau whasaunga le nei aso Samoa.
Yesu a pata si mai tanto fi le mo. Si pong mario le kade si papa tonga ke sana Amerika Samoa mane pio anga panga i tua i Amerika Samoa. Tanto usanga pati ai pe le mata ngo fio le lofo le tua. Nga ipo le lama ngo to atu lona no fo anga tu mau. Au mau lunga lo nanga le lei la singa le ne yaso i le urupapo ma le urufale tapo inga le ato le atunu le au pengar me stofia le tua e o lava yalong pa na mana po ia tunu e mau ta tun lava lang sia pe ta to pa mau ni o le lopo le ri lo to sia lo ta to no po ba la balai ta to pa pe po lo ta to fa ta va ia mau lunga pe le bi inga fo i le tua i me sili o saudia i lo to so fu mo ta to vola baba ia tu i ele si ui o le nei tau sanga. Ma ofo tau pinagaro mo tātou loto. Le labo o le si ui o le nei po i tau sanga lua o lua wha mo lunga pēr le anga le lei o le li. I lo tau soi fua mo lo tātou wola. Ia tu maule vi inga i le atua nei maso uma e le au noa. Lua spunu mara mi duto o te ane tu la e fitu. Tau tua wha ua o le Radio Samoa su lima i watoru a mo o le fiapio la stofi lua purutasi novema lua o lua wha. Bere sofa maramana oro tātou rei o Yesu ke riso le Nazareta le nganga wha alualo o le mi ngao se tauai o whalofa mpata lofa atuai le pa ia maulunga o tātou tunu mai lava i monga maulunga pa ia se o pito titi ta lofa lava ma lole soifua muria ma lole folau vi ero tātou tua lana pure pa soifua ilo to soifua lo wola leo tātou e maputa i lungo pe au mangano ea e ala le tautua pa awore Radio Samoa su lima eva toro a mo ta lofa lava pa ta lofa e pa awore tala leo lo fatuna pa ulia so staff pa wao toro nei le lano langi atoa ya me sor tau suina le vai o soifua so sto vine mo ni nganga mo i malon malo poroban pa ta tu ta lofa lava pa ta lofa e tono malo le tono taton ya lo mau mai per tau tu le Radio Samoa fitu aso le vai aso lo super pai tu la poroban pa ta tu ya tono malo le tono lofa tu pa ta lofa tu ta lofa lava pa ta lofa so mo to nga se mo to malawa tau leo para fu ma pu si o to pangan maro le tunu
ia o foropa patalo fatu ma lo fatu tonu ia le anga leo le li malana pa manolonga lo pa yatu pa yane pa ifo ia maolo to malosi ia to e papu si ai le malosi au ngā o tofi mo o tofi ai le li to e whao ngā ina ia mo ia malon fin ngalo foropa patalo fatu patalo pa le auso o tina tu papine o tuli o lato whaasalanga i so sto e se ia mana tua pe o tō tatalo. Babe mai se lau fie, se lau le rei, ia, po i mai. O la ngona lama pa mau lalo i lumo le rei, ia, puri tua lo la langi la ele mātango fie o le lalo langi, mau o soi fua, lo fatu mo o tō tūri whakasalanga, ia maanga le rei pere rim tu musu pea, i o tō fie ngano, po i mai. Tātou woi le li pau leo le ala tātou tu manu iai. Ia, o la mana ialong whanau pa tarawata mamteine, ma lo le a onga, ia, tali tonu mau e o tōru fia ia o tō suenga, ia, a vai vai tālo i le li, au walama ne i e wha vai vai. Alu marau loto a toa, ia, pau leo le teimi, ia, pai e a tō suenga, o na mano lo fo i lea, io e lope ko i kia lua maa singa, ia le mano longa, ia, te mano lo, mau lo fia, na manuia, ia le pai unga o suenga, tau pai e fōi pai unga, ne tau sanga, fia umana i o tātou ainga me seo nei o tō mātua, lofa tu mō tō, mana tua na ngana, au ne ngano, ngana e tasi le nā, numana tasi le nā, au ne ngano, au ne le iloa, io e ngoto i lo roto le tama mana teine, papel tānia e maua lava, ia nai fia le rum, nai a lofa tu mō tō, lua sultolu, ea mara afu miru te o te aine tu lai pito ni ngano, nai miru te afu le pitu, pea mai ngai musika i se pano. Ia, ona tala leo tātou leina, tolu pitu tasi lima i patolu numera o aso i pua, mano le tunu, au ni ngano tātou i meli on the air at radiosamoa.co.nz. Ia, maua mara tātou Facebook page, marunga le YouTube channel, ia e whahama noa, apa lo le fitu bala o mai, ia, tinko mai, ia, on whaero fo i lea o tō haso soifua, pa ngā solautu lea po i en whaasisilanga i pio anga maranpanga, pa tonga e kare sia madu, ia, ngā solautu lea tātou polkam se pa e po taima le piapi, ai e manuia lama lau whaasonga Samoa, lofa te leatu, la tau lunga lea wala pa manatu pea, au wale wha o ngā ina telefoni, ioi, peke ikar pa manatu le Radio Samoa, ioi, e kore lei, e koe, ioi, ole na, te exparotia e lo mota ma lo la ke fiu tala no po ato a ke wes king il pa o ke ngora wala ia fe ke anga ia ole na ole ala na ta wala pe ale Radio Samoa mo tato na pongo fa ke asa ve ma Isaac over fa ngala telefoni o sa o la mota mo la lawa in ne fe fia mo pa ma lo pa tai pe nga ya le ya to sa be Al Harrington ia mana uso ia Isaac pa ma lo tau turu po e tia man mio to po mai po la ba se lu le aso ta pe au dia le nga le mitai tu e pe do ai po to tua se be Al Harrington ma le sunga Isaac pa ngala to ona ia ta to maputa se pa po se mana fiafi ta o le mo le pasia moli ta o le mo le pasia le railway lines el que me feo sai molinga ia pe kau ia lo ma train ai le mo kiria ka makau kiria nga vale ia le ai alulo ia lo patele atu mo to tanga ile fa ilo na ua ma nei al fa ilo mai tu la pono au solia tu la pono ma nga kupera o kismasi ia ole na ia se si lunga tu la pono ia nga i mo to ma le tu ne fia fini si tu tor pe nga wenga ia ma lor pale ne ia so ma lor nga lue tu le lei pe kiki a po e pa singa ko mai fa ngo singa ko mai pe pelo ka o le ai sa fa ngo po ne e a me po le sa pe pa ma ia nga wa e ma TV a o le man ka nga ko fa ia mo va ka si mar ka me mo ko mai ki a ia la pe mai balu tu la ka nga ma no lo tanga so i fu balu fo i po vai ka ma pa e le aso wo va le mangi la pe pa ma ia le vanu fango kola i aso o le mo ko ale ma ia ia lo fa tu mo le tunu pe la ma puta me ai ia mo fa tu ba le ona ia ta tu ma puta pa da lo ba tu ia pa po wina tani elu fa tai
lo fatu mo lua ma no falo e o lo maputa mai pa to toe sina leo pa tai ma lo lama maputa mai pa pena po ia ta ele to le pa ia li pele mia tina ma le ainga lo maputa mai Australia ia pa tai a mosa ma le ainga lo maputa mai I Melbourne ia ma se uso boi karo fai o la o levanga o lunga I One Tree Hill I ngai darling hapa o Liverpool le wala o mai se o se a Nicola Ulu ma le fai tua manu whano lo fatu ma lorfa malastino e ka mafa le vai e a mai sambani e fa malastino ka mafa parengi a toa tino le tama puni ala va ska ko pese a mata ni viapi Ua lolongo le fua ma le pao Sa tua la tula e mai a sautao Tui sa mai lu pe muni e alau whaalongo Ta fia tali ai se tufa tufa ngā se umalo Oi Samoa Oi Samoa Wa e anu atu
si au ni mama fika fua le Samoa Eva mai Ya música más si vai Eva mai Ya música más si vai Lava o te tua le nei o le whaafonga mai pe le Radio Samoa o te si lima I watolu ano Samoa I manuia le nei aso Nom tara tato laina tolu pitu tasi lima I vatori no mera tato I meli on the air at radiosamoa.co.nz. Yeah, I'm on the Facebook page malung on the YouTube channel mo on the pai mali mai lo sa. Te le vanona to nom tara tato laina minang pa no. Patu ya Amy Roberts, patu tele lama time after mai na patu mulia le piapi Amy Roberts ainga sina leo lo patu malo le tulu lo mahuta mani ngale api polinga na malo ngale YouTube channel lo patele atu no lo mau lo patele mo dam no sa no mai chan lo fa Malo soi fua kai ko. Papetai, malo la mal pane mane fiafi ya. Mo tam no? O mo ke manga ya. Ia. Tai. O mo ngā rofa ma. Ngā ni ainga. O ngā wā ko ni dia so ni. Ufu kasi.
Nga lusa di masu banko sanga. Ya. Ele fai ki kelbi inga le ko teito. Lia lava. Ele ia va sai singa ki fa umia so ka ko vola si kupika. Moni pa maun. O le alfa mo le kele o kupi. Ele mpai e kupi. Anga o le ko la be. Kau ke. Paki pakia no nga li. Me nga wo wala wo ko ya no mo ko. O ngi a ko yo lima so ba ko sanga. Ya o ngi o ka cha pa ngau. Ia o lo aku lo blisi mai ngol pa ngol pa pi le lo. Pa petai. I manu o ya pe poi. Roto ro. Roto ro ko ma ngai. Io le o im so pa ngau. Io pa si pa. Ko mai la sa. Ole. Ya o pa ya ko ngi le o. Ia la ko e ke ko inga I fole. Ta kaunga ya. Ya kaunga ya. Pa me king. Leu fa me king. Ya malo ko I da ngai. Era lo e seu lo le mo que me lo mo ko. Ele o que la ko o. Ia. Ya o me nga o bala o ko kinga ni ai. Ia o lo fanga. O ka se fanga. Ia mai ya pa o Christopher. Kamoke ia a vai alaina. O Abrida Gabriel Ratamai. Ia Christian Kelly, o Faith Ann, ia Sammy Gideon, ia o Lealide o O'Reilly, ia ma Saki, ia te vai ke o mo que se te ule pa lo se se pa o que fica vai pa. Ai ai Mrs. Que le ngara o ma kai. Mo. O ma kulisi. Hello. Ia ma le dilo meru ya se wa kali la kiki dia ya o fa anga mo nga lo pa kal si ko a ko si o su mo ko lo mo ko le ka sanga ia lima balu ya le lima balu tina la inga ale wa ono balu lo sunga le la o pa alo pa ko lo mo ko ka lo mo ya ko ka o ri ma ya mo fu yo ka me ka sa po mo ko me ko anga ga ba ka o ka mam mo pa au lo mo ko oi po e so apa tama o fangalino oi malo fangalino va tai ya ele sile ka ilo ka po yo ngala ka po ia ona yo walo fa fian lo mtua ia ko fo me vo ia ko mo ia lo mo ko pa ma ke o pa kwai ia pa me nga pa mai ka mai ia ka kile ko mo e kile ko mo me nga si moni le si me le pe ke wo e le o ia ko le ka usanga ia ia wo imsia a wo ma sia fa na ma na ia ala wo ia pa mai da sa ia pa mo ia mai ia lo fangia le ko ki ke kai ko pa tai ia wa e mana tua e fo mai fo tina ma le no fo ano ia nga ka pa fo le vai lu ko sa lu ke kus a sa ole le fo me le ko pa so a ku se ka ku sa on me ka kai lan ka ka pu mo le o ke po le ko na ku lo le o lo ko inga la ko tai va lilo lo fa te la mo e mana ta po inga pui le tina ma mi po lo na so fo ia pa se fo ia uso so fo pa lilo so fo ia na no ta to lina fa dal pa tu ia re pena sa e tasi ia lo bala o mai hasting kere apu mane pea ia anu ako mai se ki ako ia pa tai sai ni tu lepa mana hinga via le fiafi na no tato lina e un po ta pena tato por carame stato pese ma nei fam nia yo so for maro tu no se vai poi stato in menli poi è stato a piporing ale ia ana so le stato pese ana no tato lina sa mora tu no pene ia para o mai
Nau tatou leina mo le tasi minute o le soifua lunga le api o poringa le tatou meli soifua manuia. Whamnianga mo le soifua o le tina o le nei ainga ia salasala maua ele ranui ia po o tupui opa. Whamtai le atua ina wai au lia mai lo was soifua le nei i le so tanu pea mo le ola manuia ia mo le ola malo loina. Ia manisi tau sanga se tele mo lo wola whaamtai mo ngā nuenga le nei. Ia lo e whaia mo le tātou a inga. Ia e meise le vai o hau grandkids. Ia manuia tele lo aso i fuasala. Alo whaanga mai lau whanau. Ia mana tau whanau. Happy 62 years old birthday. Nana, enjoy your special day. Manuia lo aso i fua. Nam no tata leina mo le pasto se konne mlangang pa lono. Let's celebrate. We can celebrate. This is your celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Leis tato I meli o le aso whanau. Whaaptai le tua o mwhai le atari I a Haikus e sau junior tia ai hao ngā tai mai sabai. E a matapatapa I pale alini o nā lia mailo tolu tau sanga I le so. Mi inga mele whaamanu o le loto whaaptai fo I le atua. Alofa mele hanga le nei tau sanga o lana tau singa I le pepe o le nei a inga tano I le atua ea a pepe le ina pea leono le atari o na au alofa tau mamao ni mai ea man whaingta I le ola ea matupia fia o ngā mo le atua lumnai. We love you son, happy birthday. I can be a son, hey, cause e sau o man rewa. Alofa anga o matua ea te tia ai whao ea mane tina brothers, kin and mala. Uncle Mona ia mau ainga umai ni sila. A special papa and nana mai Samoa. Whaaptai manuia lo wasa whanau. Luas po se kone nai e tu atuai o la whaanga mo le aso I fuara tama I a save ma naia le ana le sa me titi lani tai au alo kano whai. Bi ia le alofa mo le anga le nei o le atua ia umpai o nau lia mai ai oe le tama le atoanga lo fitsu lua tau sanga I le so o le mātou tatano I foa I mai e le atua ni aso se tele ia tātou maputa ai dae ia ma ia mau ai so ma losi ia wana whenga ia me au mga nuenga I stonu lo tātou ainga ia mane ka le sia. Thank you for everything you have done and everything you continue to do for us and mom. We love you so much Dad. Alo whaanga ma ia mom avei alo warosa alo I Tokyo konnichiwa alo Japan ia ma le sunga le papengenga ia Nelly ma el Pama alo and your grandchildren the Joshua Papawina Abigail Elizabeth Caleb Billy alo Marcus Taya Fo ia Mise Shalom ia ma au I matangi le sa ma titi lani alo ria te lero waso I fua.
Ta tonu o nisi na pa mnia o aso I fuele so. Ia, be pa ta ba ale au ona fai ma fong pa le po le ngale Radio Samoa. Ia, ma to te pa mnia to aso I fuele mano ta to no ta mati na o som to pa pensa la bana pa na weti o to uma la bana pa mnia to aso I fuele so. Ia ngale leile tua to fa popo nisi tau sanga stele so I fuele ma olai. Tātou manatua pea, ia abea pe tātou whaia lona whingalo. Manuia te leo tō wasoifua, happy birthday to you. Si pong mani se avoia asuau, felice Mikaele. Ele ai asa mea alofa, ai manatua le alofa. Papa, o ole tua ma
Isilia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 Awa ni MBC whaasala laua tu sa o lan Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7s lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langalanga mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Mana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7s o le lua afe lua sumar farm. Aso tona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua 5 tolu, lua ono lua, tolu lua 5 tolu, po le o lua tasi, tasi 5 tasi, o 5. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tolu minute ona tāna le tula valu tautua le Radio Samoa su 5 iwa tolu a mo. Nei po o le aso tofi lua su tasi o Novemba lu o lua wha. Ia tu lanta foe le mai po ni masina. Ia on tātou anga atu lea I le toe masina o le nei tausanga. Tātou de nofo ma. Tātou manatu natu fi le mu le alofa o le li. Ui lava nā pēa ia maota malawa ia pe moe maota malawa. Ai le epsini ia le alofa o le li. Ua lama le to tene a wālona pe ngano. Ai wha maa lo sa mōre po lau. Wha aputai le tau pati. Wha aputai le pa aunga ngase. Taimi o le tātou fō longa. E ai maunga I fo I vanu. Taimi o fi tā ma whaingata. E o mai mapjanga. E tō pesili la ngona. E sola manatu o na o me fetu leni mai. E le soi fua mo le ola. Tātou fō longa umi o le la Baba ayatu le si uyo ne tau sanga du olu mo le pa. Tātou te la ngona al pa tau wa ai lumo le li. Tātou te pa pia ifua. O iere tangata o lo manatu mai ne atua. Leo mpentu la po ia I tātou. O le tātou te talo tu patasi a soma. Talo mai po si o tātou tunu pari mia ka peneta ne tua ngai. Le atoa Samoa. Mese lau pengarunga pa ia ne tua. No tau suina le pai o soifua I to tono o le tātou tunu. Awani a nganga mo imono malo. O tunu po e mamao. Ta se ai lau pengarunga pa ia ne atua. Awana tala le so keriso. Tātou fia e mana sunatu I le alofa o le ima whaia lon pinangano. Aua ia I tātou. Po ilmi inga I lo tātou tua. Ai batu pa ma lord por kalamere Radio Samoa. I le mamanu le ator tātou tunu. Ma lord folau. Ma lord tau vivi. Ma lord le whalongolongo tinga. Tau a fiafiri tau sanga. Whaangalo le vai man le va. Manu le po la ina le au.
te le i moe ai. Ta e tū lunga mai sa bali. O ala mo topi u bala a moine li. Ta e tū a mai baba ai le matango fio le tūa tātou te mawhai ai meo. O le nā. Whaptai Samoa. Matango fie fo i se tana fie pe ona maua napi si tseni sa tu atu tano sanga i leri. Ambe alpa mano man whaptai. Tu lo toa ma le upo lo loa Samoa. Tupu mai e. Sa tai mta li i ai. Pe tau whailo tau swapa u sila fia e leri i meo. Ma lore toa, ma lore tau, ma lore tai ni ma lore. Le au matani i leri. Ma lore me moni. Tani le atua le me aon pasa o le o tani ane li. Whaptai foi. Whaptai le nganga. Tu musu o le li. Ia mai se o whina ngalo eo tai tai. Le pāti ma le pāti. Ia mai se le pāti o lo tau aveina. Le malo ni sila le taimi. Sa pāpai ngā tāna ma. Ai le fo i arisa i malo. Tupu mai e. Tu lo toa ma le apu lo lo Samoa. Mai se o le apu ngā le venga to tofia le atua. Sa ai filo ai. Sila fia le li me uma. Alofa le li whamanui atu. Ma lor tau iwi o le watani. Ta siiva lua whanga le ta siiva whaiva. Fia. Fast food monto tau sanga. Ame sea me le manu sulua. Ono tu langa. Le alamana to nga ngana mai nisi o tai o pāti. To whaia ma le whailonga lanu. Mai a ora tai me o le atua. Em tua tali tonu a tātou. A o ora tai meo le atua, tani le atua lo nā mea tonu, i le tau ti ngā mara sā ili atua lana whānau. Tā tātou atua i le atua. Leo wa tali, i ala ngona le tangata soi fuore wha mau lano. Awani o tātou mita e leo tātou poto, e leo tātou manos. Le alofa nā le atua, ina ia e mausali ai, e mawhai mea oma le whaatasi mai o le atua. Aone o tātou mita i pape o au lea ngā ma lea. Tātou tū whaatasi ma abe lea tū. Ane le whil ngalo i lea tū e tātou te le maustari fia mai ana. Ia. Pai mai a mai asa ngā ruenga tātou te paia tātou te pape ifoa o i tātou ne au auna lea o ngā. Ai a maua lunga li inga po i lea tū. Pā lora tau. Pāptai po i ani sila. Pāptai pāti e pia sārango rango, mai se o le pāle mia o le kāpeneta ni sila pāptai. Te e whāra tau wana leo tali mai. E leo statoa mi o tono se mālosi o se poto e le aia. Pa maoni le alofa o le tua e lana pānau pā tutua. Tātou tasi atu ia. Auni o tātou mitai. Ai le manu o uruma fo i le inga i le atua. I lo nā alofa mai. Pāptai sa i le mālo. La mono fa atu pe tau fa leolo suafa si na fia le tupu mai ole tunu sa ia mesolana au penga venga to topi sa ai filo ai taru sanga e au malpo le watani le tua pa tayan pa mnianga mai se lewa tato pati ai le lo pole ia po il vinga le tua fa malo po il tali mau mai sa mo ma tunu o fia fa longo sta fia manuia o foha ia le atua. Ia, sanga iane lea e o e sa ili, fai apalai, ma fai passport, fai si seni i la tau. Mai le tasiva lua wha, e le tasiva whaiva. Po ilvi inga i le atua, matul wha manu le atunu, tupu mai e o tūlo toa leo fo e lo loa e o lava i alum whanau. Pare tua matau sim sa o au leo pengononga pa ia le atua. Sa tuitu i atu, pai maritusi. E tō ina mai. Lewa tō maritari. Po ilvi inga i le atua pa mano wha. Tai vitu lai mai whāmiru te o te aile tu lai manu se i bamba ai. Po i aina i tātou whaasisi langa i fio anga mararwhanga. Wha tonga e kāre sia manu pēr mai al peselese o bawai po i aina whaasisi langa whamulmul. Le manu pukalua, elua pukalmanu. 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 Le manu pukalua, elua pukalmanu.
le manu pukalua awe e lua pukalmanu aiga boom 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 aiga boom boom aiga boom boom aiga boom boom le manu pukalua awe e lua pukalmanu le manu pukalua e lua pukalmanu le manu pukalua e lua pukalmanu le manu pukalua elua 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 pukalmanu aiga boom 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 aiga boom boom aiga boom boom aiga boom boom le manu pukalua elua pukalmanu Eva mali pese malo le fafonfonga Samoa malo fo ile va ile musika Radio Samoa #1 New Zealand akoa Simpson Tavi tule mai fitu minutu o te ane tu lai walu toi pata lofa tu pe maurungo ro tātou tunu au ki lani maru tu tua oi ia me so atu no e mamao nei vai ngara tau tua ne Radio Samoa su lima i vatoro a mo ta lofa lava manole fa pong mai me se o lo tu talia ina lama o le tau tua ne Radio Samoa su lima i vatoro a mo i mo tu malawa tono lo sa per pengan benga ia o tunu mau pa malo fa tai to pa ta lo fa tuai nei vai ngala piapi i le tau tua ne Radio Samoa su lima i matoru a mo pa talo patu ia ta ele to le paioli i pele male ainga i mai Australia pa powina tani elu ma lola va pa tai ma mai sina leo ia ma lola va mai Emmy Roberts a te tiene la ma manuela via dai pe ma lu le via sai ni to le epa ia ma lo pa tai tele a repena sa etasi ia wale le na kani a kua para la kai me ka mai ka kanga apu mo kanga pe a po e mai le kru po le yang ka mo mala ma do repena le pe me ma do causa mi ko apu e ola le causa mi apu ora po le apu ya no pa mo ko he sin ma nei pia lo ma putsa mai la lo anta ya la lo anta le vas ya malo pa tai pa dar pa tia pasta sulu le tana lei fanga tu lama mar pa tu man pa lo pa tai pasta mo pa ndianga pa tai lo pa te latu man ver fa songa le fiafi au tal vo se muso te wo o yer ka ka lo pa tu lo se mo le ainga via vo le fiafi se pole ia pa te tele lava ma lo lava ma pa mai lo pa te latu mi e ponga le fiafi bi neta Paulina a pa lava au oli ia lo pa te latu ma le fiafi lo so ya dero ta mai ma pa tu ma no pa lo pa tai dero ta mai ia ma lo nga lu ne ia so nita saulo ia wo lo ko pa ko a so pa pe ngi pe e le manu nu kini ia ka manu nu ku ma lo ko pa ko e ma ko se ki ar kambanga ia nga mane le fiafi ia wa ko e mafa bo le fiafi ia pa penga foi ia pantano bantu foi le pengon partu le puli o le ta no shop o ne anga poli ia ma sunga lupe ala pai ma le no falo pa tai partu poli puli le ta no shop ma lo nga lu ma lo tau tu no pa foi
e te mā, ia lupe, ia mano whālo, ia manuia po i le, whaasonga le piafi, dai mā te mai, ia, ia mano le aturu, lofa po i a Lestamen tui, ia alofa, mā lola wa whaaputai, Lestamen tui, mare ainga, ia nita sauro, ia, ai no pi ingi whaasisilang, ale ai no, musikoro, ia, ole, ia, pa mea weni ngano, saulo minga o le tusi o le so ngā, pātase ai ma le lo minga o le maupiripiri, e maua i whātupenga o Samoa Sifo, tutuila mano, o nisi o Taratuu o Samoa, o la ngā upu, o la mtapa i oia matai, i le whainga o whaala malame e pei o whaipoiponga, maliu, o le siusinga o ainga, Sila pa inga o paolo, si i wha alo alo, wharanginga o e kāne sia, ia ma le telo na ngana wha alo alo, ea na le Fitzful tā nāro na tau, leo Fitzful tā nāro tau o le tus wha alupenga wha mole mole, na leo pizza lava le Radio Samoa, toro na pa toro hopo o Eminui Manukau City e Mawai, monisi pa mtananga tala noe lau ponga pia pia, o le mata ofisa le oiva lua no lua tisilima i vatoro numera, io e tala noa le oiva lua no lua tisilima i vatoro numera, pe tanga iane le shop radio samoa.co.nz e pai ai masau oka anga ia. Pasisilanga le pianga o Santawa i Safata, o le aia i langitapu o pa ia le popo Samoa, awa o sa lava mai le papau e o i le papau tu lona lava. I le ava lava ma le whaanoalo e tāro sangainai lo tātou nuu o Santawa i Safata, le pa ia i tamali in pai launga palitua matausi o alo matama whanau uma lo tātou nuu. Ia e meise fo'i ni o mātou paolo maningapa e manuai lo tātou nuu i Samoa ai meise o le ne tunu. O le aso na i la solusu tolu November. O le a whatau nui nai o tātou wha a moe moe. Ia awanisi o fuafuanga e tusa o le pōra sanga mai a lo tātou nuu i Samoa e tāno atu ai. Ia maranganga whaaloalo i lo tātou nuu. E mana o mia lau so swani e ala i lo o tau lango mai i lo tātou wha a moe moe. No whangai pai ai mō le silfia o le hola BIPC ma ngene o le tuatusi lua i mono Parkland Road i Mangere East. Taimi sulua i la oli, sulua i la oli, nā sao. Pamore mole te pena le mai sau tai ia wase ponga tau mapo le aso monisi pamtalanga i te pia malama atili ai e lelo wala au mai le oru o tasi luali matolu ono papa tasi o le oru o tasi luali matolu ono papa tasi papatai o te mali impa la unga le pia anga o santau i au kira nei papatai pia o uma pere Patuloa tu Samoa ai maise o una tofia le tua i so spaspa tau langa o pa ia mau mamalu ta oto atu pa alo pisao tupu ai o le a tau tino atu ia le solo ala ta maloa pa le ata mātou te tala ulatu ia ma le nganga pa alo wala au pa apitoa alo i antu ai i le pa ia ma le mamalu i o ainga uma i sa ale e le tūpai pai o ale tua masanga, ia ma le tūpai pai o ale lukiala, pa ia i o wainga sa tunu fono, pa ia o lo wainga sa pepe le ngapa o a koe. Bala au atu ma le nganga whanolo, pa ia o lo nuu toa moa pui paa sa punge, ia ma le usu o le. Bala au atu po i ma le nganga whanolo, lo i tū ma lo whaleata paa, fio mai, matala mai a au tatou whailoa i le aso. O le asparoile lua iba o November lua o lua wha o le ono le afiafi. Numera spulu Wickman Way, Mangere East, St. Teresa Parish Hall i Mangere East. O le tatou whailoa i ai, ma le tatou topi pai pule a le bena, a le siva. Ea, lama oe i lau loto mamma po te ifo i ale nei. Tātou te whai mea alofa atu ai.
ia mo tātou tofi pai pule lava oe i lau foae, ia vai mālama o rua tasi, toru o tasi o iwa lima fitu, o rua tasi, toru o tasi o iwa lima fitu, sabea patsi o rua o patsi lua, toru o valulua, o rua o patsi lua, toru o valulua, se upule whaatali le o rua o patsi iwa valu lua lua lima, o rua o patsi iwa valu lua lima whaatai. So le lae o mai ka mai le ngā aru iai. Le leia o kele ia mawhani. Whioanga o Māngiangi, bala au pala roatu I tamawhana o le whioanga o Māngiangi o loa lalam papa au I New Zealand nei. E toi whamanatu atu la tātou whontanga I la sā a sau nei. La saluso pa November lua o lua whā I le tu lai lima I le fiafi. Whaia la tātou whontanga I le numero balu Awa Street I Otahu Rugby Club Hall. Tāno atu le tātou whiai loa I le aso wa ato paina. Morisi whamtalanga pāpso tai mai le numera o lua tasi lua varfitu o lua o lua. O lua tasi lua varfitu o lua o lua. Pole o lua fitu lua fitu o no lima o no o. Pole o lua fitu lua fitu o no lima o no o male whāno. Alo tele. O nisi nā wha sinanga I whioanga maranwhanga pa tonga e kāre sia manu o tauru umari tātou o pisa. Ia e whangadea leia se pai vai asa ma se mau. Ia e wha moe lava e ma tere lo ngā ki o siano ma ngalo I lao tō o ona whāta waa. Nisi me pia silpia I wha sinanga pa mole tala no I lau whonga pia o mata o pisa I le o iwa lua no lua silima I vatoro numera. O le o iwa lua no lua tasi lima I vatoro numera tala no iai. Ia na malama I lea nisi o pasi silanga wale ali udumo le tātou ngāni. Venga, ia pe te anga I mare tolu ono pātonu Hope Road Avenue I Manukau City. Ia lelo tala no le o iwa lua no lua tasi lima I vatoro numera. Matu wha ma loa ma le pāptai. E le mamanu o le tātou tu lango mai tātou wha silanga wha mia ne tua. So fitu minuto wa te ane tu lai manu tau tua de Radio Samoa su lima I vatolu a mo. Manato mano li lau tāpo inga Samoa. Lova pena ona tāpo mai maota malawa o le ngata I au ke lani manu tutua o ia o atunu e mau. Ia. Toi whātān lofa tuare tau tuare Radio Samoa su lima I vatolu a mo. Ba lo lama whaaponga mai. Ia mese o lo tau talia ina o tau tuare Radio Samoa su lima I vatolu a mo. Toi whamanatu lava ni maro tātou tunu. Ia o tūra lata lava. Ia le vai waa po I o le neto sanga dua o lua wha. Ia o le tātou whaatamana lava. Tātou te whaano no ai. Toi whamanatu pēr matu o lalo. Awane I o mara fia a ngalo I ni mele lei e tau onu whaatau nuina, leile sau whae lalo, ia mana tu natu le lei le alofa o le lei. Ia mwha ngā solo au Port Kalame, e le lei ala wha mua le me tau no mua, ai le au ngāre a mai o le me muri e kau mua, ia koe apaka ko sau whae o le lopo le mena a whae a, me ngā kupu ia ka kou, ua wawe le whaatino ina o me le tau no mua. Bane o nai nare tō whamara mo ele whapeu pai ataito o whaatonu wina lo tō pa ia mara tō marulei e sā ia ataito. O na whaatonu ni mamanu se o atonu e pele lo loto. Ale tō o lalo a tau ne ai le lei a le ai. Whatape ia ua woritai. Pūle lava lo whaitalia na mai le atua e te soifua maola ataito. Ia le tau o langa le Radio Samoa. Ia matu o lalo pia mō tātou mato uma. Ele whapea whakua e. Ai polele e sele me anga I mato tātou e mana tu natu pa mo e le ilo na lava anga pa ia so mai le la tātou anga atu pa inga ne tau sanga e te pa mo ai I ni me le tau no mo ala ia I me tau pa tau no mo ina sawa I leo por kala me pa anga solo e tau le leia ia sfia e sele manga ia pa lengi I ia e flow fia po lu por kala me e nei se me alo lua ke au lua pe wha u wai. Ia wa e mengi ka miki uro misa. E sāle misa au wa e ngai ka miki. Fia ka miu. Fia ka miu. O le mea ngā e mau ai e ke au le leia ia. Ia ma e lai kiki ia. Pea fia ka miu ma. Ma maare fina ngano. Au ole io e. Ole nā. A au lai ma maare fina ngano. E vai mai wha amu ia le.
amu ye lo to mau ala to te lo tu de sorry ai pa pe la e par la lo winga ka ke de ai e ser manga ya na lo fa te tu pe la bo e mau me lo fa ta ba lo fa te la mai le pu la wi pu la me lo fa le mau al men sa o le ngona ke va ko there is power in the name of Jesus ka me le ma lo si power le swap power Yesu Christ moli atu fa ma lo ma fa tai na mai e ma fa moli le va pe se pie lo ai la ngona fa ta ba o ai tanga to ma to ma o sunga to ina ya no fo inga moi ma fa tua ya pa ula cielo i America e fa ka asa a cielo sau ma mau e ma no pange mai ma me alo fa ma fa moli ma sunga to ina ma tua pa le nganga lai tu ole to bindo nganu no ai moli atu fa ma lo ma fa tai lo sunga to ina no fo inga moi ma fa tu pa ula o yer tanga to ma natu mai le o tau no mai le o sila mai me alo ngo ko sa ma me alo fa lo ma ko fa ya kulanga ako o longa mai a o swa fa ke risola ye mata ngopi ya le o ka lia ma fia e ingoa la ki pe alua i ma mana tua atu na sunga pa pe nga na sunga to ina no fo inga moi ma pa tua pa ula ma no fo alo e pa ka asa cielo America a pe tai vi ia le lo luanga le lo muli e pe on for la tala le su griso mo pe na to fa pa le tua e am pa tumu le utu mo lo mano se chino sili le nganga ma pa tua ma no fano au tau swina le mai o so i fo tono le e pa ka asa cielo America to no o mai me alo fa moli mo ma o pa tai vi ia le ni pa tai lo pa te atu ia le ni e pa tai ma lo ngai pese pa tai ma lo elf dominico pa tai yo e al sa lo pa le ba nga ba lo ia mai ngai senga ia ka ko e va ko ai ia tala po le tato lina tato tarta no ai la po se me mo mi alo tato mano lo ai fa singa si po la pia pa mai so siva musica lima luna malalo awale masarsalo
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Talaflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Shake my love, she vai fai le shake. Kanga ol kapi se fast nei. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Shake my love, she vai fai le shake. Kanga ol kapi se fast nei. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa
talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Awa ni ABC fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Wale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi. Ua mawhai ona au inatu ona ole langalonga mai a company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ale malisi Pacific Sevens ole lua fe lusu mar farm. Asotona i luas fultolo November. I lunga ole Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. Isilia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele antoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Mafuta nga ua
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo I latou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Awani ABC fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific 7s lua afe lo sumar farm Mai le balai o le Manuka Rovers I mangele I le asotona I lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7 o le lua afe lo sumar farm. Asotona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Sanga
Ia ole na whapifia mo o sa mo ne fia pia tonu. Ia wala po na musika ia wala mo tani nga su ne fia pi. Ia mai se lamo la pa sa nga Samoa ia oi. Dai mi an wanu lenga ko musika. Ia po dai mi musika fai ma vai manu foi ni se lo ato tona manos. Fa fonga mai a pe ngai mo ti nga pese manu e au natu ngalo yo tinga lo potene atu mo la to fa to lia nga se o tino so se mota nga se mota malawa venga to ne tu o mau a lo potene atu to tano pe mo to au se pia le i me uma o ya lamba o ma malana pa mano longa ya tu pa ya ne pa ifo ia mo na mano si ta to chao nga mo ia malon fin ngano to pata no fatu le nei vai ngana piapi to i tu la porta to ma tanga ia pata no fatu le nga pa ano sa uni fo i mano longa le nei piapi ia to pa manatu la vai la to lungo le ala ia tu atu pe o tapa tau tai Yesu i o to sa ma tana i lungo ala wa tu lata no tato vai va po i le whaiunga ne tau sanga tātou te mo mea lama le pi le mū le ni i a maiso le saunga le mō o lau mataala e te mau ailo fia fia ia pāpea po i tātou te tā alo i lungo le awala ngalo ia i tātou o mea le nei tupu mai whaala bilame ia o tātou a ngai a tūru whaiunga ne tau sanga ia ma tātou te talo mataala lungo ala awara whaunga ina telefoni e tā ua le alwale le mo le pasia mori io e tato te le loa tangata o lo mai le tu ma le tu tamatau mlanga male a pa pe tu li atu lo sa o lan me mata ia e le o lo si le fia le lai tu ma le tu pe o mai tangata pa swa va tu lo le ngana lungo ana tangata o tang fia fala au pa sai tangata la nai le o to ia se ma fo le tu lo la te le o la ngona se oti po se tulanga ni whaala belame ua ia te upa tu sātu po i se si tulanga no po i se pinngano ia e tari tonu o e si le pia le winga o tala tangata ua mai ua tanga fia whala au ma ama ona o le se mapo o fole pa wale me o le adu le taa mana i lungo le awala ia e pangati ai la tātou i o atu o le maan malama ne ia lo tampo e tuli le tātou sao pa ina i tātou. O la mora te talo ma tātou ma tāla, sao le mo i mauta malawa, mea tā ua le nā, ia mwhaapatai le atua pētau no i mauta malawa, la tau lunga le ala, lo pangia le li sao le mulo tō soi fua, ia o malanga atu mna i o tō ainga, pātau no i nātu i mauta malawa, ia manu i fo i mano longa o nei pō. O le tūlanga ne iai, o le e tutusa lea le au ma le pō, toi fa manatu pe ya tato matua mai se lava ona ya lo teine tu langa lo pa pena ona mo moni ai wala mar silfia o matua tato mai ai neu tato baba ai pe na ya lo pa na tato te o mo moni e vor te mi sa wole vai man le na ba e te mi sidia o lo vai ma lo le na ba ai ngaloi we te tala fai to or ti apolo pe ona tu langa na dai ya se si anto tole so i fuomo o tātou te mata ana o le mea alofa le li uto si ai tātou le poto ma le te mai e maa fau tonu ai tau tua nana yalo mpanau na yalo teine ia o ai lava o lua o nofo le fale awa te mata moe tai me te alo fai o eu wha moe a ore tina po wha moe a ore te mau e le pengan venga e pengalonga tina tu ato ia se lau pasene te mata ala i le momoni e au nei tu ai po le taimi e piki ai ia matala noa le taimi e te tau nuu atu ai ia ma le me whaatani mai le ofisa le au o nei samani atu i nei tu po whare o loa whaatani mai au tau tamam teine o stai le upu a mato le tamama le tina ia i manuia tau sauni atu mo suenga whai o nei tau sanga ia lofa le atua le lingi atu le poto ia o tō le whānau. Me o tō mantua le lofa le atua. Whaingai suenga, whai lau te talo. Whai lau te talo le atua lofa mai. Whaingai suenga te langona le pai mai. Maua lo loto matala mai le li.
Ai on sai to su enga mea lava te lulu te sele por pai unga tu a to se lau pasene te le mpai ona e to e mai pe a misi por nei pai unga o tau sanga ia fia pa tasi le matua o i umamunia o pasi uma mata upu e le tūlanga alo iai ia pa nia le tua ia te o tau anam pa nau tamam teine tau tua nana ngana tātou no matasi na e moa tātou ia te ngana i pe lava i te anga iai ia meso le anga i tu Samoa o nau whapirtania te maua lava ai a ngano ia o no matasi o le mtua pa inga tāna o iai a le sa tau mpai me po inai sia upana ia o fia lava o wino ai ale tau mpai o nsai pa Samoa ia la utala noa ma pa Samoa fia loto ia pa moi ne tua me uma o le te pena inga o le tātou anga atu po nei tau sanga o nisi o le tele pe la manu tana nos po i le aso napi tele o nai wharapenga benga ua vaea mai tele po la tō o le ni ngā nuenga i alofa le li e batulun pile mu mau o tau e leo le unga le neo lalangi to e pasino atu e le li inisi o ngā nuenga pe apai o mau ai o tau i tono wharapenga nuenga tele o wharapenga nuenga o tapuni mai ia alofa le li to e so ni atu to e mo ni singa nuenga ia mese o nai o tātou wainga ia pa mia ne to e mai aso o le nei tau sanga lua wha tātou wha moe le tua me uma ia e manu iai me uma tana tātou leina ia pai po ini alo whaanga mori po manei po i bra po se me tala noma iai po se asa whanau o misi nei po ia tolu pitu tasi lima i batolu ia mori po ina alo whaanga ia on tātou tau maa mai po le nei po mane nganga whaanoano ia naua tanatu tātou leina tolu pitu tasi lima i batolu numera ia bala au mai ai pe mori po ina i alo whaanga na po se mea ua misi nevia pio pia patanu ke ua po kai le mpenga ngā ve kai ia naua tātou leina mori po alo whaanga alo whatu ia uzo tero ta mai marpatua manu poalo whaptai nita saulo whaptai tele lava ai fo i lio ainga per amo leo whane tangoa tālo pai alo whatu mo to Amerika lio ainga per amo leo whane tangoa i mare ainga whaptai mapta mai Amerika pena pui andu au Sara Pati Alp Dominico, whapte tele lava nesi tusa ia maro lava partua ia pe nise ta bili mano poalo se kia musika lo fatu lo eva me vozi oso ia rupena sa e tasi mana ainga mai Hastings ia maro lava leva mai rupena mana ainga via voi mano longa ole ne foi po lo pate latu mai lato lava o lo maputa mai ia maro se pota lopa para kai va o se puera para kai pa tai tau a mai al patua tai malie ro manguia pa kai mo ta no ai tau ro fara ia le lava ma ngang pa lol ia ngang pa lol kai ko la ko ro fara lo pa ku le sunga pa penga ta kai ma pa ku ro pa ma pa lo pa ku pa penga ka ala pa ma manda ma pa lo pa ku a Filippo le ku Filippo le ku ka songa le ka sianga sereka lo pa ku ma fa te au ya limba chef Filippa ma fa te au ya va ele ma kiba crash ma fa ku a crash ka Filippa im biliaba se au ka Filippa im biliaba le pa cho fa do mo ranit rape fa mo ka lo ngapa fa ku ya eleng ape kan wa tambasi fa ku ka ba le va peka manga ia peka ma fatra ma le vai ka peka maria fu pau ma pepe ka peto maratai paulo ma falcoa pe ma ilaka ai falcoa qui longro ri soka ambahana ma kinga ba koya ba ngaro fa pe urungia ngare kaps peka sa fumbo ka sa marosiu Rapeia. Para au si pa. Ma fa koa dika. Pe au ya pinyaso karsaga.
Papeia. Kai Maria Singabe ma fakue akele. Kai Maria Rote. Kai Maria Rote ma fangau. Ya ma barai ma korua ma fangau. Apesa ingiu ma kai Maria Pila ma fangau. Rofanga ba kai kapsemo kai Maria Pebika o hanga pa kai kai ko boro abo. Pat moro ma tai ma die mu ma no longo po tau. Pa kai ko. Soi poia. Soi poia. Mo le bro no mai ta lo fa. Lo fa la sunga la taito. Pa tai tu stala we kind of fai o ma per tua ma le ai ngadi. Mai se unga le pe do. Anga la sunga le wa o yo man via la va le lo fo le tu. Ya nai man via. Ya se mun mo dia tu lo fa nga le spana o la pentora le e ngoya tu stala feo. No foi man reu. La sonne ya to ye le fa tau sanga o se tama ya. E mai lava o ye tele ana abil farmai. Ya fa mo lava fa mano lunga le tu. Le fa insaji mai le tu. Talo pea ina ia. Maua pea e ia le malos. Ma ia maua e ia le ustai. Iona matua. Ona usom na iona tuangani. Pa pea fo ia sa olona nena. Ia e meselonga anti omine, anti sha. Ma pane talai titi ofa. Ma Dominic. Ia oro faangana e batune ia te aulutina. Taito mori tele ato oro faanga mo ula usunga le awa o matpatua mano faalo. Pastai mo le avanoa. Ai lama tu stala nesi nai manuia oe mano faalo. Manuia mano longo le po pa soifua ia? Ia. Pa soifua taito. Soifua. Ma lo na bro sai mai ta lo fa. Ma lo soifua taito. Pa vetai ma lo pare manefia fi. Ko maru ru e pe o ngai vevelo. Eu coi foi para que soro foi o kuma fang fa. Ole le so no nga so. Ole kau ni ia ta to fia pe lo fa ne ia ta to. Ia ia sa la sa nga la so mai. Tai. Pero malo fa kai ko mo le po kala me que lo fifa ngolongo pe ai que mai ngi ka o yo. Tai. O lo ko ko nga ia lo foi mo fa nga. Tai lava. O ia fai ko. Nga ko rua la fanga. Ai ke se ia ko la mo maule ke le ngo fa so ai kanga ka fo se ma ko kale sia ma. Ni la ba. Awangi ko o se ava ngo fa sa vale la fanga. Kongo la ba. Ia o la fanga. E le ia se kai mi o sa vale le o. Tai. E lima mingo ke sa vale le o. E mo moli ka vale ko piki mai. Tai. O le ka u o le va nga le kai ko. Dia la. Le lu esele ma fo favor ka mai kiki. Il fa ko munga le makua le fa ia. Ma na ia. Le ala wa le va wa fa ko lua lo finge makua. Ya. Ya ko la ma pepele o makua le fa se ko lu. Na wolua inu wa ia. Pa inga ke ale le o inga sai. Fa inki na le fa inga se kala kuspa ia. Le ngalo to. Iyo, tua mama kinge sava vadia le tua aonga makua ele mo painga ke ai se ma lia la ole mea le kai ko ka ue se lo fi fa longo ulowa ke le fa vi fo i lau ia ki so se kai mi ke sa o longa le ke o lo fi fa longo ia la mai ka ue ke o sa ngoanga tai la ke sa ngo mai e ka kau ia ka ika o ngo e pu se me ka ue i me so se sia te mai por le kio ai ma lo la vai ke o lau por kama po la sunga le lewa vi ia na le mole le famangaku e ka u le famangaku ai lama la ye kai mi pu yo ia u ma ka ko ia u ma ko ai na luenga ma me ai fa ngalo pe la lo kai ko ngi va yaso ia ma ka mai ala songo fu e eu quero ofi il mako awala e quero mo foi kinga o fenga e ku foi ko mai fa ko fa mai lo fa nga o we sa mo mo lo fa nga mo le fai ala ngo for pa ia o ka ma ni la o ku fa ia fa fingi e por ko malo o fenga sa wa la ku lo velu mo o la me fai ia ngale ku ama ki kilo mai ala fa ku ia o ka ia mo ngana le ngana kai la o yo la ngi po kala me mai ngi fia il fatto
Wa ka ua fa so e ale si makua. E pe e fa le ango ye. A kupu lo lo fa la. Ko a pisi do. do. Ko ala monga e loinga. A Ai pa petele la lava. va moringi ya mo dia polo pa mai. I se au pe au ya pasta si o si ko do. Ya me se po fa ko ma mo pa. Ya mo pe la sunga ma le pa ko ia le ma lo si kingo si le nga. Ya wala ba kala ingot kinga lo le. Ya me se po ka mai eu como ia lo au te fango ia mari kua poi mari mo pa inga I o tara ia oro fanga ia vaku ia ali mari mangu ngai mange tamangu ia le kua ia kiu ke ngai po Tai. Tai lava ali manu. Tai tele lava. ma Tai. ai mana nga ku ki nga mari fanga ia pui over in tungo ala na o malo si mari kimu ia ro fanga nga kai ko ia ali manu ia tu mau I pe ngan ben le ia mis pe ola ngan ben ta la I lo fai next door mani si le pa pe o si tu langa pai o lo po so so ni na mano lo pa moni ia o lua tau mapa manu inu mar pa tua ia ngan luenga ia ina yo luano ia mo tato malama ai pa tai po I mo pa mano si me po nekia familia ni I mano longo nei po ni man pa pe nga foi kai ko pa sai fua na no tato leina ia tato le mano no ma to pa ngo tai to mano tato to no na yo tamana yo tina o so ma to pa fines lava o ma puta mai ai mo ta malawa au ki lani manu tu a oi alofa tele atu lau whenga runga totopia le atua whaamria le li la o tō ngā nuenga pōra ma tā la le tano le leia Yesu ke riso mo ni nganga mo I moron ma lo lofa tele atu lau whenga runga totopia o lau na yanu whanau mana tua pēa e le tano la tō le ato tō le mana si tātou te o malama ti ngā whaing tāo le ola ia au si le fia le li o lofa tō tua te mano loa sa ini le li mana mauti noa o lana wha mano longa pa I mai, pa yatu, pa yane ia, tātou te mano losi ai e mana tua tātou te au ngā mo ia pa o ngā ina so I fōmina no tā mō le mano losi o toi fōa I mai o ni ngano le lofa o le tua toi whatu ina mai tātou I ngase mai o tino ia ni spau a inga o whianga I wha noanga o ni se tele I maptanga o mo sian malangan mani wha mai se le nganga o le li ia pa malo whaptai sai ni tuna e pa whaptai Marora maputa mai a me spau I lautongi ma teo o lo maputa mai le whioanga sale a panga le atua nei pata whaptai tele lava uso mau ia pa whaptai o lo maputa mai ma ua mani tau tua le radio Samoa lo whatu ia Samoa na lua tonu wai po pānota America Samoa ia me susi le foi ia America atunu e mamau ia tatonu lava ma lo por tu si tātou te le whiwhiria o ia whiwhiri mai tātou ma lo whaptai America Samoa e lava tū lai mai ia pongi m tātou tāno le li na ia toa whai mare amia tonu o le whamaoni o le mea na e sile o le whesiri sila e le li o tofi o wana au e le li tai se pāti o le lava tai ia whai mare whamaoni na lama se inosia yo oe tala noia o ia fa maoni na fai no tofi ele ai se mete popole ai te anu ai le so so ni mai o le ane fa se mutua yo oi lo fa maoni ai pa pete le fa maoni ai lo tofi na tofi mai le li e te ta ai le malo te ta ai le pati yo le fa po tongo tono fio anga manu o e kalesia ia e le se papi a mio tono e wa le asi si ato to so I formula tanto te o le li tanto tu fai mea sili le li tu sa mo fai mea sili mo le li e ala ia Yesu ke riso mo lo so I fuha mo tanto o tanto na le lo le ansala to sa unia le tu ala Yesu ke riso no fo tupu batas le lo fa le na le tu le ngalo ia tanto a lo fa te na taito mesfo atu no ma le malu le tu no lo fa te na tu balo tu sa le li so tanto nuia ta yala pele li tato folong tau tai Yesu lo tato sa
Maro sai fu ta no fa. Lagi mama sai fu mau la sunga le wa. Maro sai fu o manwal malo o mai wa mai nga du ngalas. Ya wa ai avo ni yas. Malo la ma anue. Ino kalungu kwai. O kalame makango ye mo vidia ko. Vai ser unha coisa que mo espero en número 1. Dia la ma dino tono mon via po ai ma tua. Ano falo ai mai se ona yo tua pa tai ma no for tau tua tunu. Le se do at fo i lau pito la au. Ya me se la mo lo to nga nga me fo lo ba ai le ona yo ta tu asin sina me o lo feo ai tonu mo ma no la ma fa yo fa. Ye eu ia vai amalo ku ka ku atu. Alo la vale un sa dia so yo le ho malo lo ki ke a o vai mo kwale angar ko. O pa o mai ti mu ki mu ar ko ko ni sa ma no lo ani. Ia, bueno, por kaka mo ki a ngo ma ro po bani por pa pongo na tunu. Ia. Wa mai, wa makanga mai. Ole, mole. Ole, ia, ni le o mai fa le zomba ai le kausikula pongo. Pe le va pe os fa così, si ka I tu la pono. Ole mo ma nga ia ani. Hello? Talo pa. Ano faz uso. Ia. Ia, o sika ia o me kaua. La termina mai angan we con leias. O so kalo fai yo mai. Ya lo fantu lino mo fatua. Me so atu no ma pa tai tu stala sila lo teleatu mai la to u malava lo ma puta mai ne fiafi. Ya na tato peselea ia ona. Mai elos tau tu nei po mananga fa lo. Fa pele pele lo tai tutino le va esse e te malu e fale suli ole ele le tama futanga ia so e tele Atama bae e pio taloto le tama futanga awane imangoto awane ngalo eli ilo utamua panui for my langi yo la ufanua wale osewo a oseu somoni itale tufanua o inu lo famaoni fungala au matala wa ina le manomi e eu fofonga fo ile oli oli atama bae e pio taloto le tama futanga awane imangoto awane Samoa, manui for my langi, yo lang
Waiva o matinga Esa pitila fainga Zama ilola lenga Tiva o afia Ne ingalo mai Ai pele o e iloto E se titolai Atama pae E pio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Neli ilo utamua Manui for my langi Yola ufanua Atama pae E pio taloto Le tama futanga Awane imangoto Awane ingalo Neli ilo utamua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Ia Samoa tunu pele pa me mai la pa sango to lunga sta tu ala o no pa tau ba mai ana ta ele le nganga le loto mo le atu pa ma lo ma pa tai la to ta tu tunu au pinga le to pe le tu o lamba se o pi tu titi au kilani mo tu tu a o tunu e mau me foi so se mo ta se mo to malawa au so tina to pa pino tu li o la to pa sananga pa pe tai pa te tene pa pong mai Aptai lo tau tali ai no lo patau waa. I maota malawa. Pa manuia le atua. Mua aumuri au le li tau tai e suru tātou sā. Tātou a ngai atu. Toi vai aso le nei tau sanga. Tātou loto telem pa. Moe le alofa ma le angare lei le pa maoni o le li. Tātou te maua i mea sirim tātou tau nuu le si ui ma le pai ungo le nei tau sanga. Tātou maua le aso o tuli matai e lau keu siano pa manatu ina ai le fio mai o le pepe o Christmas. Lo tātou o lii pa ola. Tātou maua i lona pile mūmalo nanga le lei. Mai e mau lunga i pēr lona pe inga. Pāpetai tele le anga le Samoa. Leis pai vai asa ma se mau. Pa mau lalo lava taito pa u so po usu le ngana pa to ese at taito maro le tru. Pa ma ngalo le au no pa ta wa. Pusia pe ta to le per pani o le fina ngalo le naro ta to le. Munuia malo longo le nei po ti au lofa le li. Ta to fa mo file mu lo nanga le lei. Ta to au lia le aso ta au. Po linga pe ta to lo na lofa ma lo nanga le lei. Taito taroto le au ona soifua ma ia manuia.